Katukan ti Basol. Tinapalabas, napanpinalagipan ni Dagimay nila kay Amancio, adi na kumamasasaw ko ni Boy, tipudno a kinatao na, tapno saan nga agpaggad. Nakunamot tilakay, nga awan ti pagdanagan na, tadi na isagmak ti bukod na nga apo. Iti sabali a bangir, at danda Boy ken arson iti dalan, iti panangitulod ni Boy ken kuana iti balayda. Adda nang saed kadakwada iti dalan, ti grupo ni Jonas, ni Boy ti simmango kadakwada, ket intulok na latan adinangran ni Jonas ti baro. Di napulos linabanan daytoy. Iti may sarabii, ururayan ni Dona ni Boy, ngem adda ni Boy iti dagus ni Joy. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Katukan ti Basol. O may naksukunan intong Domingo ha, tainta makimisa. Anya? Makimisa? Wan, saan na bali? Tamay sa lang nga oras ti misa. Tati kayat ko, kadwa ka ang makimisa. Sige. Umay kan to sukunan intong Domingo. O sige nga Rod, inkan. Ta mga naagor-orayan kan ka, dagiti dadakkel mo. Sige. Ngam, umayak to intong bigat ha. Umay kay kan iti kwarta. Ay, saanan? Basta umayak. No di ka maabutan dito'y dagos mo, mapanak to'y di ospital. Ala, inakon. Diretso kay di balayo ha. Di kan dumagdagas iti komporme. Wen. O sige nga Rod, aganad ka iti panagmanehom, boy. Anyamatan ni Boy. Kas nasa anak akaayan ayan. Apay adinak sarong karan ita. Ma'am Donna, makaturturog ako. Buisit! Buisit at talaga! Ma'am, makaturturog ako. Din ka maturugan! Ma'am, agungot kamot ka. Sige, in ka maturugan! Panawan na kung dito ay buisit ka! Yaman na. Dito'y kamanin ang maturog, apo. Wana pong. Ne. At damat ladawan ti babae nga impagkat yu dita diding. Nan. Mutoy man day talampara, apong. Taming mingak man ana imbag day ito aladawan. Sige laeng, apo. Anak yu ka di at talaga day ito adday ti ladawan, apong. Wen, apo. Isuday ta ti ibagbagakin ka. Api mo sayan nga anak ko. Nagpintas gayam ti anak yu. Ngam sayang tanatayan. Ngam anyang itimpatay na, apong. Ay, natay da iti anak na. Napuuran ti balay da. Kabayatan ti panaturog da iti rabi eh. Anya? Pimandamat. Anyamat tan. Kat ti asawa nga iti anak yu, apong. Ayan namat. Pinatay da, apo. Pinaltugan da. Gapo iti apal. Anyamat tan. Wen, apo. Isu nga ita. Agmay-may saak laeng. Ngem, agyamanak, taadda ka. Si kalat ragsak ko itan, apo. Apong. Isuan na ragsakak. No adda ka dito'y balay ko, apo. Wana pong. Naragsakak met. No addaak dito'y balayo. Kan sana bale. Takanayo nakmet nga umay dito'y. Pagyamanak dayta, apo. Ket laglagi pem ti kanayon nga ibilbilin kukin ka, apo. Liklikam ti agaramid iti dakas. Amom ni Astor.
amom no anya ti aramid na. Ngem, saan ka kumaatumulat ken kuana? Wan, Wan apong. kang runaan na. Liklikam ti pumatay. Apay ana ibagayo kanyak dayta. Saan alimod kanyak ti trabaho, apo? Delikado ti trabaho. Kat sigurado ang maisagmak ka. No saan ka nga gan-anan. Apong. Kat laglagi pam, apo. Liklikam ti pumatay. Wan apong. Ikari. Ada ka dito luar di happy house lagi may. Ay, awan amo. Puro rayak nebuy. Awan pa yung amin katrabiin. Ano? Saan man na si Mangkwet? Masansanan day ta nga raramidin na. Ay, awan nga road amo. Ngam, baka naturog ije bala ni tataman siyo. Iya. Ngam urayak ladta. Tano awan ladta. Inakon maturog amo. Ibagam ka ni Boy akasaritak to yung bigat na. Awan amo. Sana mabalintikas ta nga raramidin na. Rumbang agawid. Saan ano sa dino laditan ti pagturturugan na. Awan amo. Ibagak kinibuy ta agsarita kayo inton bigat. Ay, dinggas. Apa yang amin ni buhay nga saan nga agpakada? Umay na ko maipakada kanyak ano maturog ije balay ni tataman siyo. Tapno sana nga agdandanag. Saan ka kadipay anay ruam kan kuana? Ay, kasano kat agdanagak nga rod? No sana si Mangpat itirabii. Kaya't naasawan. At na ijay ayan ni Tata Amancio. Ay, sa bagay mawatak matkede. Ta sipod na amo ni buhay ni tataaman siya kat nasidagdian iti tunggal maysa. Wan, kat saan tayo amabalin alapdan dayta? Tinapatag, ilimad tayo kini Boy, ti kinatao na. Awan dinggas. Ngam, agdanagak nga rod, no saan nga sumangpat. Baron ni Boy, isungawanan tinaska na pagdanagam kan kuana. Kan maysa, amuna sa lakniban ti bagina no adda pagpaggadan na. Ay, awan matkit di Ngamkit di, kasaritam to, anaskan nga ipakada na paikan ka, no sana dito'y happy house ti pagturugan na. Iti kasta, saan kamat ngagdantanag akasta? Ay, sige ta kasaritak to, dinggas. Ada nagsarda nga lugan, isulakit di daytan. Ay, sige dinggas. Ta sabtak ay taruar. Kunak no saan ka manan nga maturog itoy, boy. Agdandanagak nga meno awang kang arabiin. Adda ako nanang, di kagdanagan. Ay na, mabalin ka da nga inton maminsan nga sa balite pagturugam kat ipakadaman kanyak. Kas kumano maturog kay je balay ne tataman siyo. Nas ka nga ibagam kanyak. Tapno sana nga agdandanag. Ha? Nawatam je imbaga, boy. Wana nang. Kat, nangan ka nga rodan. Wana nang. Nanganak ko ni J. Dagos ni Joy. Sige nga rod, yung kamaturugan. Kat enton bigat. Kaya't nakakano nga kasarita ni amo. Iso nga yung kanto kasarita, Wen, nanan. Sa akong tinanghit iti tiyam, amo. Ato yun. Agyaman na. Kaya't na kano kasarita, amo. Wen, gabutan adlaw ko asaan ka amat maturog dito'y happy house na daduma. Gat ijay balay nila kay Amancio ti pagturturugam. Wan, amo. Apaya di ka nagawid dito'y.
Masadutak namin nga gawid dito amo. Anyat gapo na nga ijay ka maturog no dadto ma. Masadutak nga roden nga gawid, amo. Bueno, amangan mat no kukwartaan na kalang dahi dya alakay. Ne, sana mo. Kan may sa. Apay ko mga ikak iti kwarta ngay. Kasta? Kad kadwa lang, amo. Kan saan ko ngay ikan iti kwarta. Iso nga rod ano makipanganak ijay. Kat pasig anatang tisidsidaan mi. Ngamin, awan may gatang na itinaimas asidaan. Kasta ka dyan? Ngam, awan mat kiti tidakas na. No ikaksag paminsan iti kwarta, amo. Iti kasta. No manganak iti balay da. Adda may pasango na imas amasida. Sige. Awanan ti makunak iti dayta. Aganandad ka kanayon iti pagnamboy. Diyak kayat nga dadakes sa mapasamakan ka. Wana mo. Ganun gayam. Kuyugon na kinton bigat ang mapan ni Jarancho. Rancho? Ay, wana amo. Kayat ko launay. Kayat ko ti agkabalyo. Saan mo ulit lipatan dayta? Agpasyar tayo Jarancho. Wan, amo. Ha? Boy? Ni, nagsapa ka unay nga imay. Parbangon pa'y lang. Umay ko la itad ti kunak akwarta nga itad ko kan ka. Anya? O sige, umunag ka man pa'y tagkape ka. Saanan? Oh, atoy. Awate mo. Ala, boy. Amom ka di adyak kayat ti kastingar aramidam. Awan ga po na ikan na kiti kwarta. Iso adyak awaten dayta. Anya? Bimangunak iti nakasapsapa unay. Tapno umay ka ikan iti kwarta. Ita, di mo kayat? Boy. Awate mon, tayo nakon. Mapan kami ita ijay rancho. Iso anasapak nga imay. Awate mon to'y kwarta. Masurunak kan makitam. Anya? Ay, muti man langan. Sige, inakon. Dagimay? Ayan ni Boy? Ay, insurot ni amo Jarancio, ma'am. Anya? Nagpuskol a talaga ti rupa dayjay aboy. Sadot a talaga. Taliklikan na ti agtrabaho. Ay, saan mat nga sa dot ni Boy ma'am? Nagagato pa'y. Day tala agbulbulakbol ti araramidan na. Insurot mat ni amo, ma'am. Saan nga makuna nga pa nagbulakbol dayjay? Awan pa'y sirbi ti maitangtangdan kada kayo. Tadi kay mat agtrabaho iti husto. Dita ka man langan. Ay, nagganas ko mga kasinong batmanan. Ngam, bay-bayak malangan. Tapnawan ng te parekot. Ong tanak to manan ni Dingas. Numamuan na nga nag-apa kami kani Margareta. Ligaya, tipuno anagan mau. Maibagay launay kan ka, balasang kaw. Awan anyaman na. No awagan daklata iti sigod nga awag yu kanya. Agrasya. Sa bagay. Grasya, wano ligaya, mayatlat ta. Wan, tatang masong. Maragsakan lakit ni Joy, no agaway. Gapot ta makita na adakal tinagbaliwam. Wan, tatang. Sapay la kuma, taagawid tumanan. Sapay ko tatang masong. Takailiw kumutan ti anak ko. Mangantayon, tatang masong, nanang Tomasa. Amo ka magustuhan nyo ti linutok asidaan tayo. Dinengdeng. Wen, balasang kaw. Magustuhan mi Nang runa, tasan kami mat nga agpilpili iti sidaan. Nalaing ka talagang agluto, ligaya. Wen, nanang, day tati paglaingak. O sige, mangantayon. Saan kami kumapay amat matay? Tapno makita mi pay ti apome. Ha?
Mauray mi kuma, ti pan nakiasawa ni Joy. Wan nga agpaisaw. Kas ano ang makiasawa? Katawan samot ag gusto ken kuana. Nagpintas ni Joy. Alakit din. Mangantayaw. Saan aday tapan nakiasawa ni Joy tilablabi daw? Bakit? Ibagbagak laeng matiriknak. Makita yun to ti agbalin nga apuyo, Nanang Tomasa. Basta alwadan nyo ti salun at yu. Baknang ka talaga, amo? Naglawa ti ransyom. Nagado abaka. Wan, boy. Wan niya. Kaya't matagsida iti karne ti baka. Ha? Wana, amo. O sige. Ibagak ka dagiti talkag dito. Tamang partida iti baka. Ha? Agasam ngay, amo. Di ta maibus, ah? Yawit ta dagiti daduma. Amo? Alo, ingkabag kabalyo. Taynak kasarita dagiti talkag dito. Tamang partida iti baka. Wan, amo. Kumusta kan, Labang? Sakda ito'y, Labang. Nabayag sa anak ngayon may dito'y rancho. Mabit lang, ha? Sakayan ka. Up. Up. Sige, Labang. Magna ka. Hi. 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 Ya! 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 Talaga nagmayat dito ya. Kidawak to kini amo. Tay pasar ko dito'y dagiti gagayem ko. Agkabalyo kami nga gagayem. Ha? Ni amo? Ya! Oh! Oh! Amo! Amo! Ha? Sinurot nak dito'y amo? Amo ka dito'y turot ti pagturungan. Nagmayat dito'y amo. Mayat ti angin dito'y. Naglawa ti rancho. Saan ka di, boy? Wan, amo. Amo. Nakabakbak nang ka. Ngem asinon to ti agtawid iti kinabaknang mo. Ah. Awan mo't anak yu kini Madam Margarita. Apay. Kaya't mo ka di, apatawidan kanto. Ha? Sana mo. Itian niya kumaga po apatawidan na. Kat di nakmat kapkapin ano. May sakla nga babaunam, amo. Kat no'y baga kapatawidan ka. Anya? Anya ti katawaan. Amo, di nakrabakan iti kasta. Awan karbangak ngagtawid iti kinabaknang mo. Apay, di mo kayat? Amo? Di mo ka di kayat? Apatawidan kanto iti kinabaknang ko. Boy. Anya pa'y dagiti sumaruno amapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.